mau biang hangani kapor men bangarang elok election ngong ka jingdoi ke jang kalong tangga ni ngong atrai ngam tip kanungot men ai ngi kita ki Emily ndai tangawai ka bang tip kalong bau pat ba hakaleng kari udon kam ba men bu ya ka voice of the people party hakata ka benta ba kalong ka jing snan ka jing mentoi ka jing kerku ya ka jamreu kalong ru ka buram me meu blai bang isyakri ka kalong ka jingdoi ka jang bangas ngolongo tang sawut ni job kadon ka jing snan si syaya ka jamreu kadai nam dai tang sawut ni job rei ka ton ka jing snan ka jing ki hakaleng kari nawar kata kadau ni snutu ngin hapanya daga jing star ni hapanya daga jing champagne ngin hapanya daga jing snorit kumno bangin la banang sei shishu iki weipat nagi dong kitan ki bani kitling korlem ya ka ri baga jat mriu ku ling baga voice of the people party ngasoban ai kublai ya baro ki balai don benta haga jing trei ke jongpi banai ke jing kershani ni ngenum la ban klet bakai ke baga don ban ong kolong kenma organi ka sngi ka bamenta ngakwa ban kren na ka basyai bakum ki nongelam ki bafilasyania ngenom shet syukur pi dan lele rulen ngenom shet kala dan lele kanum don kapor ngakwa kan menang yung shet kala no te katu ka pisa wa ayu ki di ban sai sanilak di ban yo ka wai si yang sai kamlo pi chuan tapi sa BGP ka kami ya pisa Niji benih kisipai kim dari aja gini kisipai. Ini kasih kim dari apa? Kami sari ban. Ami kita ni kau situ katai pi bakala. Pan na kata ka BJP. Pan na ka BJP ke bakular. Iklan keluar ni. Ngatrai dong ikakala imo ide ke BJP ni de ke VPP. Ni de ke VPP. Dah skui tiap serai. Kay kaba ni kwa banong. Kalau bakum kinong alam. Kum kinong alam. Ngendom syukur. Ngendom syakala yau paiba. Kay namar kata daw. Dai namar kata daw ngim kwa mamapiki paiba pin artatin yang ikom kinong alam. Himdai bandon kindiaru namar kin sadon lesi nang ni syakmat kiban penartatin kiban penmi pet kindiat serap sini kindiat serap lele to serap beli kong im susu pet ngatrai pi menani hagapor bangang alet bunch shimsmai kumu amali layat serap man batai Donru kibala snosi habaki iya ketu ke video Joe Biden bau lembut ya Pak Charles sana. Odon kibang de Biden boleh wikret kate. Hendak ketu sngi siap man batai pikai ke baca. Habang ahyar na jaga bang syong bang let ka jaga ka bang shimsmai kidon ki Emily na kalang sinsyar ki bayong ya ketu ke jingruai medeng mena ngar ngapai ki kumtu banya penpai lem ya kata ka dhot jingruai bak ngaya ngaklem kan mau hiru bak ngamdon hiru kata ka jimut ka jiprhat ka bakum kata ban lek lem akor ngawan na kalongi kalong sem kabala hikai nganu duk bangedang rit ngamtip hapreng jongpi kat lungut kibaliyo ding sempat kumbang hiyo mga hapor bagadang rit ngasya bom do ding ti April do ding bom kulai kata kadai la penhe pensan yang hakata kanung rim hakata galinti onum sya ime ipa kinum sya enga bangalek lemakor la hikai ngala he ngala san nakata matip ban burom iki behe ke basan ndai tangi kumituru kila fast forward ya ketu ke video but kila circulate ban pen kami banpin kulmari pai ba banong pek job tang sauru ulah ker kimut kumta ko ki pai ba ansanang don shibun ki ba kum gini gijat video nan lesma namar kata kadau da pensyong nongrem wat junget kulmar namar niru kat kebale ubri bani pensyai teng inum don po namar tau shenya stangla da pilalap ya ke jing syukur ka ba
pet habasyit habashay kata pidon ko hok banrai nrai ban sungai ya ka hamsaya ngani bai thu khana ki briu kalong ke basniu balle si pil aban tu ya ki nongalam ki bashisha tangna ka jingit bi ka ji to ngam ko aban kranjrong saisen ngai khublei bat ngai wer ki te baro ki bidan ste ali lang sini ngini perta edau biang laisin ya ngani ka sha ka jo pra ngini perta lang ki te bidan ste ali la ngini penuai no ngin pen no sendon ya kani ka jingelang ka jingi Ali wan lang sini kita gimana syata ali lang sini ngini perta ngini rakti ngini perta lang laisin hangani ka por kapag matanay to tan smart gini ay kini yang tangki kita ngawan ali kam kloy ngini perta ngini penkot no sendon ya gani ka jingelang to ini pertalang laisin laiwat hau pra Hublei